Fatal fatula Samoa Entertainment TV le nei fo yaso mal fa poponga wana tamua ai usima yel fafonga. Wala au fala wa itele ai ele li fai pisinisi mai sama tau fala tai. Le sunga pa u roya usange ava no fai ngalo ngai America Samuel fale o le stakis. O na ava no lo ia fa ai loalan fa sala ngai fai ai le so. Ma tai au fa tala no ngal fal tali malo le CV i tau ese. Pe tai usang no fai pisinisi le sunga pa u. O le ava noa lava lea e o atuai, ma whanau o lona i tū malo i whale la tai ma sa matau sa avatua lato pe patal sanga ia teia. Ina ia ngai i le whaatal noanga, whaatasi ma pepa wha mao nia pe o tusfolau pepa whanau, kilia ma pepa tui. Wawa noa whai ngā ruinga wha avai taimi America Samoa e pe ona iai. E whai il kampania le stakis pe mita whai ngā ruinga ma le ava noa whai ngā ruinga. Pe tai, e sa ili lava le ainga o le tangata e nofo ai tutuila. Aina sa no le fiungal pale mi afia me Naomi mata afa le fono le ato Samoa utona ai e le o tangata uma e yai a inga i motu sai mai o le isi le nai tu o lo tanga i yai fiutana inga malo e lua o le wha amautu o a pitanga mo tangata whai ngā luenga o wha amanu yanga o ngā luenga wha amai taimi tutuila Samoa li mawina le te utupe a America Samoa lana li poti o le ato Samoa talwai nei o Samoa lo tupe silia i tupe lafo i fafo mai America Samoa. O isi mau al whaamanu yanga o nāwa noa whai ngā ringa, o le tumu o le uta, ale wa ale Lady Samoa ya stofio vaya sa taitasi uta, ele ngata upailate a pasese, ai o whaamomoli e tangata whai ngā ringa whaavai taimi o no fo mau i tutuila. Samoa li mawina fo i whai ngā malo longo le kirismasi lua o lua tolu, na tongi pāua le stakis le Lady Samoa, e la waile o whai ngā ruenga i Samoa moaso malolo maso fia. O lo talia sa tato tali ma le sunga pa u roi au sange. I lana wha salalonga o avano o whai ngā ruenga le stakis il tulanga tau ia pitanga o tangata lau i America Samoa pe ua iai se swinga. E nisi o tala na ato i whafo le whamsinonga whai tu malo le County Court o le State o Victoria i Ausitalia ni tua inga mātu ia na tangi ai ni whanau teine tala vau Samoa e lalo le sulono tau sanga le mātu tua i le whaamsinonga. E ala i le loia leo prosecutors. O le neimata upu nā alia i na ua fisilingia se whaia o ngā lea o ngā maua lunga po le high school lo a o ngai nei whanau teine tala vau. Ni popo lenga wawa ia i le suia o le a mio a leisi o le auso lea ma amatali ai noa su e ngā leo i lea mata upu ina ua lipo ti atu e le pulea onga. E fito mo lia ngā mātanga na tua ia i le taule ele a Samoa na mua ulufa le atu i New Zealand ngā ruinga whaavai taimi no nofo i malitina o teinei ti tala vau e ana le tangi. O le amatanga lua fesul fitu na tua i le tina malana whanau whaatasi ai malana pā anga fau. New Zealand ma malanga atu i Ausitalia sa ili manui ai. Pe tai o se vaenga lo ngā tono lo o su fitu na tamo whai ai le auso teine le sosola ese mai le latina. Ma la tua i ailo la ta ma whai ini winga mātanga wa fefea i no nofo whaatasi. Pe tai i le whai ungan whaamsinonga na whailo ai. E le manuia a mio whaalia teineti na fiai fo inisi o tamaitia onga e pe o nā tangia li lipo ti atu i le a onga. Ma whainga tai o na tali tonuina la la tua inga whaasanga li ta ma whai. Na taua le lo ia le tamawhai i le tato whaatanoanga. O le vaenga lo na luana ia whinau e se fulu tolu tangata ino nofo whaatasi i le whale le tasi e au fiai ma tangata mātutua ma fua i ala tō tali na whasilingia e whainga tā o na tupu setu langa i lalo o lato mata e fia. O le tala le tamawhai na mōlia i le whaamsinonga a tonu e le o fia i le whaatonu e whaife au māsani i to tonu le lato ainga ma le whaamalusia e whai mea onga. Ma tā ofi mai le so ona o i whale loa po shopping centers i le pō. E le whai unga a le whaamsinonga. E le i wha mao nia mo lianga i fitu a leo Australia. Whaasanga i le tamasa mo ai tua inga se sena whai e lana whanau whai. O se le sona mo lana whanau whai, ai o le toe maua o le maafutanga tali tonuina malona ainga e pe ona tā ua e le li loia na tūlai mo le tamaa. Ele ialo tamala le mtanga luenga leo ila na vaenga le Community Engagement Unit. Ina ua toe alia e fo i FSS e inga le vao tamaitia onga ili taulanga ia pia. Ma whaia i se fono al pulenga o leo ma pulea onga ma le kolisi o malua fau ma le fifi ana nafi le so lulu lua walo februari.
O leo sini le sunga tua ena Paulo, na taita ile tua leo male toe fuata ina, mafata ua ila na talanoa, le mana omia lava ona whaiani awala e puipui ai le saunga le muota maitea onga, ai maise wa onga tupuane ai whaafita au li whaapea. Whautua ina malosi fo ia superintendent Paulo, taita ia onga ne e lua, ia whai vave lava se whaatau tala whiangai ia while muota maiti. Maile li potia leo o ta ua ia le pule a onga al kolisio manu fau. Ia tu whale lasi tabai, o ta maiti umalava e wha amao ni aso o tanga e whemisa inga, ua tutuli motu lava male lato wa onga. Ma ia wha afta ia le saon tanga aluenga leo. Le a whai fo ile lato pitola a wale pui mai lea, o nisi fe SS a inga e tupu lumanai. Ai le tali le pule a onga le fifi le ofisa o leo, le sunga sifuiva malaya la wano, o le whaale tonu na amata mai le a fianga le lato tamaititi a onga, ile asolua tolu februari lu o lu wha, ma ua tuli tamaititi na whaatupuina, ai ua ngā lue ai awala o le file mu ile vā kolisi. Ua se vaenga leo le ngā lue ngā leo, mo se sisi o manga saunga le mu ya onga, ai o talavo wa Samoa, e au umalava, ile ngā lue whaatasi mo se Samoa saunga le mu. Ele amanel tau whinga whai pule ma le malanga isa vai ilo na itu malo e tau whia ili whai mea tono al whaamsinonga. A malanga isa vai, ma isa ofisa o leo isa la whaila tāne saini ai, whaapena fo ipe a malanga mai i upolo, whaatasi le vai aso, ia pia. O toiftu na iai, li tālu sanga al whai pule o sale ngā tasi le fionga pule ai whai mata sua, e alaila na loa ia tāni ato ai loa, ile saini whaalua le vai aso le whai pule, ile na le whaatasi, o na sa whesoasoani fo i leo. E se fulu walu mo lianga of pule ai, mai manatu le loa ia leo le sunga le lani taimalani Strickland, o le whai pule leisi o le toa lima lea mo lia whaatasi, a whai e talia le tālu sanga mo le whaatatia ese o lana saini le ofisa o leo. Lona winga o le tālu sanga fo i lea aisi o ila tau, mai le aise mea o le a ese aisona tuunga maisi, e pei o na whina ule inafo, ai ia saini sa vai, pe a whai e sa vai, saini a pia, pe a whai e upolu. Matongi e whawhal tamaita e whamsino ta lasa atua saanga, le tālu sangai awa ese le saini al whaipule, ai a whaatasi loa, po a pia, po sa vai, e whitaui maana whealua inga. Olo te ena uma al whaipule mo lianga e sfulvalua leo e au fiai, ma le taupule pule o sa soli tula fono, ma ua atofa le masino me e toe wala awai loa, mo le whaamsinonga. E iei vaenga o le tutuunga o le tau o loa, e le usita ia se vaenga o whalo o loa, i le taulanga. O le si vaenga o nā tutuunga o tanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa, o le mulimulita ia leo le tau o loa peitai, na mai tau wina le si itai o le tau o le kilo moa, ina ua sioki le nā foi o loa vai aso i tuanai. O le isi tutuunga, o le whaalawi loa leo le pepa tau o loa, le whale o loa ia whaingo fia o nei loa e tangata whaatau le taimeu lu whale atuai i se whale o loa. Peitai, e leo le tūlanga le nasa tato moli mawina, i se vaenga o whale o loa i le taulanga. Msau noa le loa ia le tanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa le MCL in of Silngia, i le whaatau noanga ma le Radio Polynesia, le sunga whaalongo yoane o kesene. E o antu le tolu afe tala al whaasalanga o whai o loa, e le usta ia le pepa tau o loa, le Consumer Price Control List, o lo tu whaatu i whai pisinisi. Mai o le awa noa fo i le nao tangata whaatau. E ngā lulu e whaata siai mo le mata i tuina o le tau o lana e lengi ta ngā laisa, pusa moa, pusa apa, maisi o loa, po o sa o ma wha maoni le tau o le whaatau o loa. O whaasea fo i o atu i le ofisa, e ta tau o na yaini mo li mau, e pe o se li siti o le whaatau mai le whale o loa, o lo o lato si i ta i tau o loa, whaatusa i le lisi o pipi i whai toa, po o se vaenga i longo fia i tangata whaatau. E ui ina lo whai apea si a singa whaasol solo le MCO, pei tai o lo tala fo i le awa no i le au whaatau, e awatu e whaamau ni ngoni o lo fo e masalomia, ai ia malama fo i labels o loa. O lo whaatua ina lava le awatu o mōli mau, o ni mta upuli poti atu i le ofisa o le MCO. Lau Samoa Entertainment TV, mana tamua mai Samoa le nei fo iaso, manuia taul manga o lo troe swa poponga, i le alofo le atua i le aso atae au.